जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। गोटे आज वीडियो मुझे देखो प्रथम अपने वीडियोटा देखूँ वीडियो देखी सारापर मत कहे ಒಡಿಶಾಲಿರೋ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಏನ್ ಗುರು ಈ ಪಟಿ ಹಿಂಸೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು 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 ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಓದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರು. ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ತಾಯ್ತ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಕೊಡು 100 ಕೊಡು 200 ಕೊಡು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ರಿ ಊಟ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ 250-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. 1,500-2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಬಗಲ್ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಡಿಶಾಗ್ ಬಂದು ಒಡಿಶಾಲಿರೋ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇ, ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗೆ ಇದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಜನರು. ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಿಸಿ ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಪುರಾಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೃದಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ದುಡ್ಡು, ಅಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು, ದೇವ್ರ ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು 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 ಅಂತವ್ರೆ ಜನ. ಅದಲ್ದಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತಾಯ್ತ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕಿರ್ಸ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರು, ನಾವ್ ತಾಯ್ತ ಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನೋಡಕನ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊಟದ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಗುರು ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಸಾದನಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನ ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ರೂಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು. ಊಟ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅವ್ರವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಈ ತರ ಹೇಳಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬರೋದು ಎಷ್ಟೋ, ನಾವು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಗಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಲ್ದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಇರೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସବୁ ଦେବସ୍ଥାନ ବୁଲି ପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୀରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି? 100 ଟଙ୍କା ଦେ, 50 ଟଙ୍କା ଦେ, 500 ଟଙ୍କା ଦେ। କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବାକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲିବେ, ଏମିତି କେବେ ବି ପାଇବେନି କାହା ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପିଟି ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। କେବେ କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ଆମ ପୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା ଦେ, କେତେ ବି ଦେଖ। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହିଁ କିଛି। ଅଧିକା କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକା। କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି ଆସି ବୁଲନ୍ତେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କେମିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ଏମିତିକା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ଦେ 500 ଦେ 100 ଦେ, ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଇଠି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଦେ ପଇସା। କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣେ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭଗବାନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖୁସିରେ ଆଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି। ଯିଏ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଲି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଥିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତମର ଖାଲି ପଇସା ଦରକାର। କୋଉଠି କ'ଣ ହାତ ମାରିଦେବା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦିଅ, ଏଠି ହାତ ମାରିଦିଅ, ଦେ 50 ଦେ 100। ଏମିତି କାହିଁ? କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେବେ, ଏଠି ହାତ ମାରିଦେବେ, ଦେ 100 ଦେ 500, ସେମିତି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଲିନ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିନ, ତାହେଲେ ବୁଲିକି ଦେଖ କେମିତି ଲୋକ ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏମିତି ତମେ କାମ କରୁଛ କି ବାହାର ଲୋକ ଯାଇକି ତମକୁ କେମିତି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୁସି କରି ହେଇକି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଡୁଛି କି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ନେଲେ ତମର ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ବି ଛାଡୁନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେ 50 ଦେ 500 ଦେ 1000 ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସବୁ ଏଠି କିଛି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ନ ପଶୁଛି ତା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ବୁଲନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ 500 1000 ଏଠି ହାତ ମାରି ସେଠି ହାତ ମାରିକି 500 1000 ଯେ ମାଗୁଛ ତୁମେ ଆସି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଖାଲି ସେମିତି କରିନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆମେ ବୁଲିଛୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ କି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ହାତ ମାରିଦେ ସେଠି ମାରିଦେ ଦେ 50 ଦେ 500 ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଯେ ଖାଇବା କଥା କହୁଛି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଆପଣ ଧର୍ମଶାଳା ଯାଆନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ମିଳିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ କହୁଛି ଆମ ପୁରୀରେ ଆଭଡ଼ା 300 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଫ୍ରି ମିଳିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଲୋକ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ ଦେଖି 50 100 ଯେ ହାତ ମାରିଦେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ଯଦି ଆପଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ କି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲି ନା ଆସିକି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାହା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।